into the area, and he finds Coutinho in the middle too. 1-0. It's certainly not the start that Almada was dispossessed, and Almada had possession in a good position. Talisca turns nicely, and he saw the space in the bottom corner, and he picked his spot perfectly from outside Mane. Into Talisca. Talisca has a go at goal. Well, this game has just been easy as he picked out the bottom corner again. Another moment. Talisca, options either side. 1, 2, and 3 for Anderson Talisca. A tremendous Coutinho to take it himself. Can he reduce the deficit? Yes, he can. Alderweireld have a Haka cingelakai AFC Champions League. Kapedeng kakenhun Ronaldo kata ke Al-Nassr bat ke Alderweireld kalalong ke Itnat ha. Wadlau Ronaldo klemi badan hakan ega game namar ba Luis Castro ulap hak resno ya Ronaldo hakan ega game. Bat ke ega bas tenat bahaya kinong Cristiano jong ke Al-Nassr namar ba Talisca hakan ega game ulayo hat trick. Saya akan jengilek kaya hakan ya kelas step ke Alderweireld kalayo ban lampat ya ka sigol ring bau Coutinho akan minit ke paprah. Masun sedang biang haka cengel kai ke Al-Nassr kayo biang ban siu kliang ya ka sigol ba tap ya ka Alderweireld ring bau Talisca haka minit ke Coutinho. Bat masun sedang biang ke cengel kai ke Al-Nassr kayo biang sa sigol ring bau Talisca haka minit ke Coutinho. Bat hado bakut ke cengel kai haka kelas step ke Al-Nassr kelas tam ke Arlaway ya ke Alderweireld. Pada tinggal ke kelamir ke Al-Nassr kayo menlang mat sigol ring bau Talisca haka menit ke Andrewson pat ke dairo ke gol ke palai ke Chong. Pada tinggal ke hangta kalong ke Itnat ha. Ndai deh haka menit ke Flop Hill ke Alderweireld kayo biang sigol ring ba ke penalty belakenjat da Coutinho. Hado bakut ke jeng kai ke Al-Nassr kelatam dalai laar ya ke Alderweireld. Hak jeng yakin poin mentah hak grup E ke Al-Nassr ke don hak dan ke Beningtong ndai ke Alderweireld pat ke don hak dan ke Pasau. Kublai sebut.